आकाशवाणी इम्फाल ngangbam nganthoi पाउ पाजरी अहनबद मरुओइबा पाउ सिक्यूरिटी फोर्स न राज्य सिगी मफम क्यादा थी बहुमबगी थबक चथबदा तोंगान तोंगान बलाल हुलुप की मियोय अहुम फारे केंद्र न राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगदा क्वालिटी हंथबा हार योनबा सिंगी मथक्ता खुदक्तगी मतिक साबा थबक लौखनबा खंगहनख्रे अमसुंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुगी नुमित निनी की उड़ीसा खोंसत ngsidagi हौरगनी राज्य सिदा सिंग अमसुंग तंपाकी जिला सिंगदा आईनी यादव थौदोक्सिंग थोक्तनब सिक्यूरिटी फोर्स न थी हुंबगी थबक लेप्तन सथरी मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम की पाउना हाई केहन खंगनबा अमसुंग नम हादुना सेल खाइबगी थबक तौबा मियोइसिंग फागतपगी थबक लेप्तन सथरकपगी मनुंग चना ngarang Manipur पुलिस की कांगबु अमना इम्फाल की हप्ता कांगजेबुंगदगी केसीपी एमएफएल की लालहौबा अमा फागतपा ngamखी हौखिबा थांगजन नुमिता मणिपुर पुलिस की कांगबु अमना थौबाल जिला की थौबाल खेत्री लेकाई मोइरांगपल्लीदगी केसीपी अपुनबा सिटी मैतै की लालहौबा अमा फागतखी मंगोंदगी हैंड ग्रेनेड अमा अमसुंग चका अनि पानबा गाड़ी अमा फागतखी नुमित असिमक्तदा सिक्यूरिटी फोर्स की कांगबुना इम्फाल वेस्ट जिला की मनुंग चना लेबा मया इम्फाल बेंगुल मखा लेखाइदगी यूएनएलएफपी की लालहौबा अमसु फागतखी अमरोमदा नियम कायना गाड़ी थौरी बसिंगी मथक्ता मणिपुर पुलिस न लौखलपा थबक की मनुंग चना ngarang अपुनबा सेनफम लुपा लाख अमा लिसिंग निफुमाथोय रोंगी चलान हुंबुद्रा मापन कखी हानगी मंत्री थौनावजम बसंत कुमार न हाइरी महिरोई सिंगना मसा मसागी सिनफम सिंगदा माई पाकपगा लोइनना अफबा मियोय अममम ओइनबा होनगदबनी नंबोल बाजार दंगरंग डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन यूनाइटेड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सिंधुना नंबोल केंद्र की अफबा महिरोई सिंगबु मना पीदुना पुंगिंग थौगतपगी थौरमदा श्री बसंत कुमार न हाई महिरोई सिंगना माना माना ngamjab होनदुना इमा लेबाक अमदि माले मसिगी हौजिक थेंगनारिबा खुदोंचादबा कया कोखनबा अंगम थौदांग लौगदबनी मांगना हाई आइना फोकस तौनिंगबसे महिरोई सिंगदा खरा अखोगी स्टूडेंट्स ना कैरियर कमाई सेमगदगे अदुगा लोइना हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग अफबा मियो एमा करमाइना ओइगदगे हाइबदो आई कैरियर दुदा नतबा अफबा डॉक्टर अफबा इंजीनियर मैम सुनै लेतब नति अफबा आईएएस ऑफिसर अदुबु अफबा मियो ओइब्रा ओइदब्रा हाइबसे दैट्स अ बिग क्वेश्चन अदुना करमाइन तौरगा how to give back to society kunaida aigi leijaba khangjaba krado karmain tawadi contribute tawga koigi kunai koigi imalebak manipur koigi india aduga loina na prithvi se apwa akoina environment ki leiba hoji issues me am leiba se khangna aikoi chhatra mo oina chapado maduni matangda chamna wafam kradangai thamjani paugi marakthana tenba break ama नुंगाइरबा पाउगेल लिवर ट्रांसप्लांट कया माइ पाकना तौबदा मालेम की ओइना ममिंग लेरबा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज चौधरी फोर्टिस हॉस्पिटल बसंत कुंज न्यू दिल्ली की अखनब ओपीडी लागलिबा जुलाई 13 युमसकेशन नुमित अयुकी पुंग 10 दगी नुंगथिल पुंग अनि फावबा ट्रेबी हॉस्पिटल लांगो लाइमनाइदा हांगदोकचरगनी अकुप मरोल गिदमक 8880575363 द कॉल तौबिदुना तांगना फंगबा खुदोंग चाबा सिलौबिहौ ताबीरिबा पाव से आकाशवाणी इम्फाल दगिनी केंद्रना राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगदा क्वालिटी हंथबा हार योनबा सिंगी मथक्ता खुदक्तगी मतिक चाबा थबक लौखनबा खंगहनख्रे मसिगी मतंगदा केंद्र की एग्रीकल्चर अमसुंग फार्मर्स वेलफेयर मंत्री शिवराज सिंह चौहानना राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगी मुख्यमंत्री सिंगदा अइबा सेरोल पीदुना खंगहनख्रे खोंथांग असि मरु ओइना सासिनबा हार योनबा सरकार न हंथबा ममलदा फंगहनबा हार सिंग ब्लैक मार्केट थादोकपा अमसुंग आईनी यादबा मओंगदा हार योनथोक योनसिन तौबा थिंगनबगी पांदमदा लौखलपनी मंत्री न हाई लघु सिंगुबना लेबा असिगी सेल थुंगी लमदा यांगलेन सरू ओइबा मरमना लौमी सिंगी सेंथोक मतिक चाना लेहनबगी दमक अफबा मखल की हार सिंग सानबा ममलदा मतम चाना फंगहनबा हाइबसी तंगाई फदे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नुमित निनी की उड़ीसा खोंसत ngsidagi हौरगनी श्रीमती मुर्मू नंगसी नुमिदांग वाइरम बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट थुंगनी मफम अदुदगी महाकना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स भुवनेश्वर की मंगा सुबह कन्वोकेशन थौरम याउनबगी दमक सटकनी राष्ट्रपति न हयेंग रावेंसो यूनिवर्सिटी की 13 सुबह सही कन्वोकेशन द सरुक यागनी अमसुंग कलकत्ता गर्ल्स हाई स्कूल की बिल्डिंग अहुम सानब जत्रा हुनगनी ngaksil मंत्री राजनाथ सिंह न हाइरी
Operation Sindur Satheringi manungda BrahMos missile na thoidok hendokna mathau pangthokhi. Operation asigi matungda mapalebak singda BrahMos missile pamnabagi sang hengelakli. Lucknow gi numit nini gi khongchat manung chanangrang National PG College ta Uttar Pradesh ki hanagi Mukhyamantri Chandrabhanu Gupta gi mitam hangdokladuna mantri na hai. Tongan ba mapalebak tara marina BrahMos missile asi pinaba hairakli amasung missile sing asi Lucknow dagi thakigani. Masina Raja sida thabak tawba migi masingsu hengarhanba ngamgani. Mantri na hai Uttar Pradesh Raja si lebasi gi rajniti gi khongsatta asoba thodang lawriba Raja amani. Passenger singi hena safanabagi damak train gi daba khudimakta CCTV camera hapnaba railways na warep lawkhraba tungda Kendra gi Railways Mantri Aswani Vaishno amasung Railways ki Raja Mantri Ravnit Singh Bituna hiramasiga mari leina paikhaliba thabak sing yengsinba haukhre. Camera sing asigi matengna aranba tawba miyoy sing laina fagatpa ngamgani. Passenger singi aruna thuk ngaksanaba camera sing asi daba singi manungda miyamna sathok chasin tawnaba thong mapada hapkani hairi. Pawasina hai train gi daba khudingda dome type CCTV camera mari amasung locomotive amamamda camera taruk legani. Afaba makalgi camera haptuna train singna pungda kilometer samagi sangda yangna thauba amasung mai yamna ngandaba mafam singda su mayek sengba footage uba phangangadabani haina Mantrina Railway official singa khanghanki. Kendra gi Youth Affairs amasung Sports Mantraloyna lemjaningai oiraba Tenzing Norgay National Adventure Award 2023 gi damak online gi khuthangda nomination pikhalaknabagi matam hayang loiragani. Award asigi damak web portal awards.gov.in da thajingadabani. Naharol singna singnaba phibam kya gi marakta adventure gi lamda thoidok hendok thabak tawba singda mana asi pigadabani. Arjun Award ka loina na sahi khudingi oina piba Tenzing Norgay National Adventure Award asi category mari Land Adventure, Water Adventure, Air Adventure amasung hariba lam ahum asida lifetime achievement ki damak pigani. Ngasi phongba pause singi maruiba pausingi damak haujik Naorem Victor leire. Victor Thagachari Nganthoi Myanmar gi Alpha I camp ta Indian Army na drone attack chathakiba Kangpokpidagi brown sugar phagat khibaga mari lenaba pausingna ngasi fongnariba pauche ayambagi maruiba pausing oiri. Sanalaibak pauche da Indian Army gi drone attack ta Alpha I gi leader ahum hatkre kaya aman asok apan nangkre. Myanmar da Indian Army na attack chathai haibagi input laitri haiba Indian Army officer amagi wafam ahan be headline tawri. Pawasimak tongan mamongda headline tawduna Shanghai Express ki edition animak poknafam Huyen Lan Pau amasung Naharol gi thaudang dasu ahan be headline tawri. Manipur Mail da Indian Army na chatharakpa drone attack ta United Liberation Front of Assam Independent ULFA gi makok thongba luchingba ahum leikhidre haina claim tawrpagi pau ahan be headline tawri. Brown sugar kilo ani ronga konana miyoy ahum Kangpokpidagi fagatkhibagi pau Shanghai Express edition animaki ani suba headline tawri. Pauche ani asida police tagi lawkhiba nongmaising semdok shadok laga sizinaki haina official amana fongdorkiba wafam ahan balamai da fongli. Furup maselgi marakta nuksinadaba thugainaba hotna rubadagi ngasigi irang asi thokibani haina hanagi Mukhyamantri Nongthomam Biren na thamkiba wafam Naharol gi thaudangi ani suba headline tawri. Geological Survey of India na Rajya asida afaba makhalgi mineral sing lay haina confirm tawkibagi pau People's Chronicle gi ahan be headline tawri. Lamlai khaktanatana senjam chirang dasu law pari chamri romda lawmi singna law uba ngamlamdre haiba pau Huyen Lan Pau gi ani suba headline tawri. Poknafam pauche da center na state singda quality yaudaba har yoliba sing action lawkhatnaba khangankre haiba pau ani suba headline tawri. Pauche asimakta da ambulance sing kungna cheliba rims lambi komjaw ngakta ngaire haiba pau amasu anchor kalam da fongli. Tamenglonggi matam sangna sembidana lairiba lambi sing khunja sing na maranai hotnaduna semkre haiba pau Ganfu Mail gi ahanba headline tawri. Tamenglong Times da lau singuga mari lainaba khusukhulai sing lairiba lawmi singda subsidy amasung assistance pitharagani haina District Agricultural Officer Tamenglong na lawthokibagi pau ahanba headline tawri. Nganthoi Thagachari Victor aroibada maroiba pau amuhana security force na raja sigi mafam kayada thiba humbagi thabak sathabada tongan ba lal holuk ki mi ahum phare. Kendra na raja amasung union territory singda quality hanthaba har yonba singi mathakta khudaktagi matik saba thabak lawkhanaba khangankre amasung Rashtrapati Draupadi Murmu gi numit nini gi Odisha khongchat ngasidagi hauragani pau loijare.